njengoba wena uhlobana kanjani nodade? Udade mntwana kakhulu wakho. Okay, mhlambe nguwe uvula isifuba kuwe wachasela sonke isehlakalo esenzekileko. Weza kimi wazokuhlala nami phasi wangitshela ngaso sonke isigameko esenzeke kuye. Utheni kuwe mase akutshela sona? Nakafika kimi ke kwaba ukuthi amalanganyana adlulileko mina naye siba necabano ngendwanyana encane. Alo kwaba ukuthi nasiba necabano njena ngamtshela ukuthi mina ngingududakhe nakusasa ngeke ngamlahla ngoba mina ngibalahla bentwana bekhaya ngizokuhlezi ngibavikela ngaso sonke isikhathi. Alona kwaba ukuthi mhlambe amagama lawo ayamthinda. Kwathola ukuthi mhlambe kunento emdlako ngaphakathi. Kwathi ngelanga elilandelako weza kimi wangithola ngihlele ngaphandle wathi nakeza kimi wathi mina kwethu bengisaba ukukhuluma nawe ngathi umraro yini. Wangithatha wazokuhlala nami phasi wathi nakathoma kwakhuluma wathoma walila. Nakathoma lilawo njengabona ukuthi into ayikhulu ilo yikulu into emdlako le. Ngamthoma ngamduduza ngambuza ngathi umraro yini. Wathoma wangitshela isehlakalo sonke esenzekile. Kwathi it was December 2021. Wathi kwaba ukuthi bekagula. Nakagula konje beyaphethwe isibhono. Wathi nakaphethwe isibhono nje umamakhe kwaba ukuthi uyakhamba uyomfunela isihlahla sokulokanja sesibhono sokuthi angampholisa. So ukugula kwakhokho kade kumhlukumeza ngendlela yokuthi beyangakhoni ukusikinyeka, beyangakhoni ukuzenzela izinto, bekalele phasi. So kwaba ukuthi umamakhe lona akakhambako umchiya nomntu wakhe, umntu kamamakhe wasala naye ngendlini. Wathi nakasala naye ngendlini nje ngenxa yokuthi umntwana ekhaya yena beyangakhoni ukuzenzela kwaba ukuthi umthathela advantage. Ngilesi story angitshele sona mina. Umuntu sikhuluma ngaye umuntu kamamakhe namkhana sikhuluma ngomuntu okuthize umuntu nje ujwayelene nabantu bekhabo ngathi siyangilahlekela. Mina indlela engakhona ngingakutshela amanga because mina ungitshele ngomuntu wangendlini and uthe umuntu oyindoda. So nakumuntu oyindoda nje mina ngijwayele ukuthi uma navala afake umuntu oyindoda ngendlini vale kumuntu ahlekisana naye ngesikhathini esiningi. Ngikho ngiyithethe ngokuthi umuntu kamamakhe mina. Angeke ngazi ukuthi bona abantu mamakhe ba umuntu lo batsho bekase anamalanga alala lapha ekhaya namkhana bese kumuntu oza ngimuzwena kathi sekumuntu ojwayelane nomkhulu or umuntu obekajwayele ukuze ekhaya azange akuveze lokho ukuthi umuntu ohlekisana nomamakhe. So inokulumelwa kancane ukuthi mhlambe indaba le kunala ngathi inobuchayiri khona ngiyabona. So nasele athi umuntu ojwayele ukuze ekhaya, ojwayele umkhulu and then ekutheni umuntu ohlekisana nomamakhe. So ngamanye amagama umuntu lo ohlekisana nomamakhe nguye othathe i-advantage kuye ukuthi umamakhe akekho wagcina abonena njengomfazi. Ngendlela engakhona yona injalo. Kwanje thize ngibani igama lakhe? Igama lakhe. Kwangibani igama lakhe? Zinhle akusibuyelele kancane. Umuntu lo muntu ohlekisana nomama akho namkhana umuntu osemane othanda ukuza ekhaya nje kuphela azoklina or azokuhelebisana nalapha ekhaya. Akalali khona. Uyalala. Ungena ngekamereni la kamama akho avala umnyango alala. Umama akho akuphi? Ngiyayibona into engizama ukunivezela yona ukuthi kubalulekile ukuthi sicale mhlambe ngoba into nasele uyibona ngathi kunala ichiya khona kwamele ukuthi sicaphelisise nezwisisa ukubekele sona lesi story. That is why ngithi akube khona into ezosinikeza amandla esikhombisa ukuthi vele nangambala ukwenzile lokho. Yabona ngoba siyokufika lapha sokugcina sibe zinhlekiso ngoba kose abe phezulu kwenkulumo yakhe straight kungabi inkulumo enandra ichiyachiyana. Niyabona mayena enjalo ke ingathi izokubabudisa nyana. Izokubabudisa ngazi ngiyangizwa ngoba ngizabona sister mina kade ngilale ngisasikhuluma sister ukuthi khamba njengoba uyiphethe njalo siyiphethe
abajoyce singabathola njani efonini yangakhululeka vane vavhakachile vamabhizinesi vasavo ahlala nokuhaki sesana vane vavhakachikavulani baphi bona vakhona ngendlela ngiba nisifizele bona